I hope so. I hope that I will be successful in changing the languages, but nevertheless, since we have a lot of participants that have to present their research, I would like to ask you all that you are strictly going to for 10 minutes and no more, or I will stop you. So sorry for that. But I think that all of us, all of them should have opportunity to present their research. Okay, first will be our guest from University of St. Kliman Ohridski from Bitola of Republic of Macedonia, or from Faculty of Law. She's a teacher, she's not a PhD student, so nothing will be wrong with that. And please, I welcome Elizabeta Tosheva. She will present her paper in English, and her paper is on public financial management in Western Balkan countries. So please, Elizabeta, the floor is yours. Thank you, Dr. Klun. I'd like to use this opportunity to say my regards to all of you, to the Dean of the Faculty, of course, of you, to giving me this possibility to participate in this event and to present my insight into my research about the Western Balkan administration and its developments in the area of public financial management. So it's my pleasure to be here, and also with the doctoral students, of course, to hear insight in their work achievements and in the area as they're working. As you already introduced me, my name is Elizabeta Tosheva. I came from Bitola, Macedonia. I work as an associate professor at Faculty of Law in the area of economics and finance. So not to waste any of time, I will start to my presentation, and briefly as I can, to share my insights about public financial management in the Western Balkan countries in this very important area. As you know, because it will cover all this area lays down with the rules and procedures needs to be followed with the general framework of the budget users, as well as budgetary control and oversight processes, internal and external. So in my presentation, you will see the achievements of the 6 Western Balkan countries in the past few years by presenting some data about public financial management in the 4 of these areas. In the area of the budgetary policy and budget management, in the area of public financial, internal financial control, public procurement, and external audit. So this area, as I say, is very important, and proper management of the public finances become one of the principal concerns of the public administration and the public alike, because well-functional public administration will ensure that the public funds are used at the benefits of the whole society, of course, and the citizens, and also will hold the government's fiscally accountable for the failures and successes of the budgetary policies. This area reform is going parallel with the other reform areas in the Western Balkan countries. So all of these countries has issues in all these 4 areas that I previously mentioned, strategic documents. In the area where it's not applicable, that means that they are integrated in the overall strategic documents in each administration. So I will show you public financial management, how it is observed through the 6 Sigma principles, but I will explain later in my presentation. But the main aim will be to show transparency and accessibility of the information, external communication, and as well how protective and citizen-friendly are this administration when informing the citizens. So the first area that I'm going to show is about transparent budgeting.
And this indicator, as you can see in the table, which assesses the transparency and accessibility of budgetary documentation, measuring how this budgetary documentation are accessible, such as annual state budgets and budget execution reports, and how budget information are presented and adapted to the needs of the society. So the primary sources for this were the website of the Ministries of Finances and official governmental portals and data portals. As you can see, in the first area, all Western Balkan countries have satisfactory level of achievement. The Ministry of Finances continually publish their information, and they're accessible with maximum 3 clicks. Also, when it comes to the budget execution, there are also differences between them, but they generally publish, although with different levels of regularity and accessibility. Maybe as a good practice in this area, I will show a Macedonia example, because Macedonia introduced the Open Finance Portal. This is a good example of the financial transparency, because it provides insight in the, it is updated daily with all the transaction information. Also, it is connected with the expenditures they were done into the COVID pandemic, all the donations and all the payments connected with COVID. Also introduced the concept of the citizen budget, and also there is a separate web portal about the capital investment. So I explained this previously, and we can see now achievements in this area of Western Balkan countries, and also we can see that Albania and Bosnia improved their position. Kosovo and Macedonia are the forerunners in this area, and Montenegro and Serbia are still below the average of this region. So we go to the second two principles. It's about the public internal financial control, and this principle is going to be shown through the public internal financial control, public internal audits, and central harmonization units. So the information were websites and available documents from the government institutions in charge in this area. So as we can see in the table, Ministry of Finances regularly prepare and publish their data reports about public internal financial control, all except Kosovo, but they are differ in the terms of consistency and predictability. So in the other area, there is no demonstrated progress when improving public internal financial control transparency in terms of production and proactive publication of audit review quality reviews. So maybe as a good practice is here Serbian Central Harmonization Unit is starting to publishing quality review reports, but they are too formal and there is no sign to make them friendly to the general public. About the financial management control, these procedures are rarely seen in this of each of Western Balkan administration. So maybe the best example here is also Macedonia. Only the information of the ministries about appointed financial management and control managers are available at the sites of the websites of the ministries. So is also the central harmonization units do not proactively communicate with the public about its developments. They also held like a standard press releases, and they don't also produce promotional materials. So we can say that this proactive engagement, it's not like a priority in this region. So we can see achievements of a maximum 5 points. They're all below average. Also, if we can see also Albania even worsened its position in this area, and the other are not doing well also in this area. So it's a weak point.
So the third indicator, it's about public procurement policy, and indicator will measure how available are public procurement documents with the information of the public. Is contracting authorities, as you can see, if you can look in this presentation, you will see that they are producing quality annual reports, how are they citizen friendly, and what is the percentage to make all the public procurements through the open procedure. So there are new law regulation in this area in Western Balkan countries, but they still need alignment with the European Union legislative, and still there is a need for increasing the capacities in this area. It is centrally coordinated, and responsible bodies report about the public procurement procedures annually. They give variety statistical and qualitative data about public procurement policies, but at most part there is public procurement portals. The information are accessible. They are presented in a simple way, in a manner that speaks to the broader public. So with the mandatory usage, we have examples of the practices like law procurement procedures in Albania, submission of complaints in Kosovo, communication and exchange of the data in Serbia, and the review body in Kosovo also start to live streaming the sessions, improvement of the portals, and the brand new procurement is introduced in Kosovo. It is mentioned that's a good practice in this region because it continues summaries and it isn't a citizen friendly. And also, when it comes to the open procedures, I would like to say that most of the procedures are doing in the open manner, maybe 90% of all procedures, except for Montenegro, where 16% of the procedures were done using non-competitive methods. So as we can see in this area, the four countries are forerunners: Kosovo, Macedonia, and Montenegro. The worst position is on Bosnia. It is zero value due to irregular reporting and the at least citizen-friendly portal in this area. And the last area that I'm going to show you is about external communication and Supreme audit institution, how they communicate with public, what means of communication they are used, how they are citizen friendly, they are reporting, are there existing of the channels of the reporting, and how they communicate with not governmental organization and also with the general public. So all institutions had strategic plan in this area, which recognize the need for increased external communication. Also, they have adopted purposely designed communication strategies for increase their visibility to the public. They have at least at one job position that includes proactive communication, like answering the citizen questions, inquiries, handling citizen inputs, and so on. So they communicated more frequently with the public, their traditional press conferences and social media channels starting to be regularly used. But when it comes to audit or reports, there's still needed effort in this region to align them with international standards and by presentation of the main results. Maybe in this area, the worst example is Macedonia, where it publishes only the abstracts, and like the good practices for Bosnia, because it proved consistency by using iconographic and make these products easily to the public insights. And also in Serbia, they are most citizen friendly of all of the countries. Also, there is a noted contribution with the civil society, maybe the most in Kosovo, because it holds civil society forums.
but also they are using like the reports for the civil society recommendations. At the end, I would like to say that impact of these audits are limited because there are low rates of implementation of recommendation, but the audits and limited monitoring system. So there is need to improve this area. Altogether, we can say that Supreme Audit institutions very slowly manage to increase their impact of the audits of the works of the administration. So last graphics, mostly of this I explained. We can see position of East Albania working position, the others improve slightly their position. So as a conclusion and summary of the results of this area, I would like to briefly say that all administrations in the region show different budget transparency practices. There are steps forward. According to European Union reports, they are issued every year. So some of the key budgetary documents are published, but the full transparency is still far from ensured in planning and reporting, and also there is a limited reliability of the data presented. About public internal financial control, transparency is unchanged and opportunities for public scrutiny are limited, but given the importance of this area, in this process, there is a need for improvement. About the public procurement, central authorities publish annual reports, but reporting is most reader-friendly with some qualitative and quantitative insights. And finally, when it comes to Supreme Audit institutions, they strengthen their public communication. There is rising number of audit reports, but there's a need for additional capacity improvements to further enhance these institution positions and to increase their influence on audits. And as you can see, there is a long way forward to go for the Western Balkan countries to improve what is there and to strive for more. This administration is too fragile, and these practices need to continue to show sufficient level of transparency, openness to citizens if they want to go further to the EU accession process. Maybe the most advanced economies like Montenegro and Serbia in the EU process, they are not leaders in the public administration reform, but the other administration also are not make like great advances. So there is a call for all this administration to work to overcoming their challenges and to build their strengths if they want to go further to the EU accession process and to build a citizen-oriented administration. Elisabetta, thank you. You were a little bit over time. To other presenters, I would like to say that I will make some reaction at my picture so that you will know that there is only less than a minute left for your presentation. That is information for others. I think it will be easier and not so disturbing. If someone have any question to Elisabetta, just put it in the chat and she will answer. And so not take time for that during the sessions and presentations, but please ask questions through the chat channel. The next presentation, naslednja prezentacija je Arijana Debeljaka o taksonomskih modelih digitalne preobrazbe lokalnih skupnosti ter kako se lahko to uporablja za vrednotenje digitalne zrelosti slovenskih občin. Tako da, Arijan, izvolite. Ja, pozdravljeni še z moje strani. Zdaj samo tole, da jaz šeram. Takole. Evo, pa takole. Kaj zdaj? Okay. A je vidno? Aha, je vidno, ne? Ok, no. Jaz bom predstavil analizo rezultatov raziskave stanja digitalne zrelosti slovenskih mestnih občin, ki je bila izvedena v sklopu tako imenovanega ICC, se pravi Intelligent City Challenge oziroma izziv pametnih mest EU
iniciative. To se seveda vsebinsko nanaša tudi na mojo temo doktorske dizertacije, ker seveda obdelujem ravno te digitalne modele in pa taksonomijo digitalne preobrazbe in pa njegovo uporabo v lokalni skupnosti. Pa gremo kar naprej. Zdaj, zelo na hitre bom šel, da ne bom jaz tudi predolg, izhodišča, da se malo vsebinsko navežem na samo raziskavo. Se pravi, obdelujemo taksonomijo digitalne preobrazbe, modele digitalne zrelosti, potem pa dimenzije, poddimenzije in pa povezave znotraj med temi poddimenzijami ali pa dimenzijami v samih digitalnih modelih. Nekaj dejstev naštevam, se pravi, da je področje digitalne preobrazbe seveda zelo aktualno in v porastu. Neke končne definicije, kaj to pravzaprav res je, ni, tako da z raziskovalnega vidika to še toliko bolj zanimivo. Tako obstaja seveda omejen nabor raziskav zaradi tega v končni fazi. Potem pa, kar se tiče modelov digitalne preobrazbe oziroma digitalne zrelosti, od začetka je bila precejšnja kritika teh modelov, predvsem z vidika, da so slabo zasnovani, da ne dajo dobrih rezultatov in se pravi, da so nekakovostni, ampak to se s časom spreminja in zdaj jih je zmeraj več, pa zmeraj bolj podrobni so in zmeraj bolj kvalitetni, če tako rečemo. Je pa zanimivo to, da jih je pa za področje javnega sektorja bistveno manj, kar pa za gospodarstvo. To je po svoje razumljivo, ker v gospodarstvu seveda je tudi digitalizacija bolj pomembna, bolj se jo zavedajo mogoče ali pa imajo več resursov na voljo, kakor pa v javnem sektorju. In tudi anketa, ki jo se opravi Združeni narodi lani, ugotavlja, da je ocenjevanje zrelosti lokalne e-uprave šele v povojih pravzaprav in dokaj redko. Če gremo kar naprej, prvi korak seveda k neki uspešni digitalni preobrazbi je izvedba samo ocene digitalne zrelosti in pa potem uporaba teh rezultatov za definiranje nadaljnjih korakov. Zdaj, cilj te moje teme, dizertacije je seveda izgraditi nekakšen lokalni skupnosti in prilagojen taksonomski model digitalne preobrazbe in pa model digitalne zrelosti, ki ne samo, da bo recimo dokaj kvalitetno definiral digitalno zrelost v lokalni skupnosti, ampak da bo tudi na podlagi rezultatov lahko določil ali pa svetoval, definiral nadaljnje korake, ki bodo temeljili na nekih znanstvenih raziskavah, da ne bo to samo kaj bi bilo fajn, ampak da bo neko ozadje neke raziskave in da je ta raziskava del tega. In se tudi delno nanaša na mojo eno od hipotez v doktoratu in to je raven digitalne zrelosti lokalne skupnosti je odvisno od njene velikosti. Tako da tudi ta aspekt smo še zraven upoštevali pri tej analizi, da bomo morali malo pohiteti. Potem, kaj to sploh je digitalna zrelost? V glavnem, če zelo na kratko, gre za v bistvu, kje smo trenutno na področju digitalizacije v neki organizaciji. Se pravi, koliko je naša tehnologija zrela, koliko je uporabljena, koliko so ljudje digitalno pismeni in take stvari. Ker dejstvo je, da smo v digitalni dobi in digital je samo več, ne pa manj. Zdaj tukaj jaz navajam potem pa še navezavo na samo velikost, se pravi velikost občine oziroma lokalne skupnosti in pa ali ta vpliva na rečemo digitalno zrelost oziroma neko stopnjo digitalizacije v lokalni skupnosti. Tukaj navajam nekaj teh raziskav, ki to potrjujejo, mogoče ne eksplicitno, da velikost vpliva, ampak da mogoče posredno vpliva na določene segmente ali pa posamezne indikatorje znotraj digitalnih modelov. Ampak jaz bi rekel tako, summa summarum,
rečemo, da vpliva. No. To smo delali raziskavo v sklopu ICC projekta. To gre za evropski projekt, gre za 2-letni program, znotraj tega je več faz, no, mi bomo govorili o prvi fazi, ki zajema tudi to samo ocenitev, se pravi digitalne zrelosti, in nasploh je pa sicer namen tega raziskave preveriti splošno raven digitalne zrelosti v slovenskih mestnih občinah, ki jih je 11, in pa po posameznih sklopih, ki so bili definirani v samem vprašalniku in se dotikajo digitalizacije javnih storitev, podatkovne povezljivosti in pa odprtih podatkov. Vseh vprašanj je bilo 14. Tukaj jaz prikazujem metodologijo, se pravi, kako smo se tega sploh lotili. Se pravi, ker nas zanima tudi velikost, smo najprej definirali, se pravi, populacijo, se pravi, število prebivalcev po občinah, in smo občine razdelili v 4 razrede, se pravi, manj kot 25.000, 25 do 50.000, 50 do 100 in pa več kot 100.000 prebivalcev. Tako da smo dobili 4 razrede. Malo smo ciljali na to, da se zadeva čim bolj normalno porazdeljuje. Tem indikatorji so bili določeni z vprašalnikom in metodologijo ICC projekta. Tukaj jih navajam, so sicer v angleščini, zato ker je vse skupaj potekalo v angleščini. So 3 sklopi, 2 imata 4 vprašanje, 1 6. No, potem pa še za potrebe statistične obdelave smo vsak odgovor v bistvu še kodirali oziroma kvantitativno ovrednotili z od 0, 1 ali 2 točki. Zato da smo potem lahko videli, kakšno bo skupno število točk. No, in tukaj navajam še formulo, po kateri smo potem izračunavali skupno digitalno zrelost posamezne občine, in tukaj imamo tudi razdelitev, katera občina največ, katera najmanj. Zdaj, občine niso izpostavljene z namenom, zato ker pač je želja bila, da se jih ne izpostavlja, pa to tudi namen ni raziskave, da govorimo, kdo je boljši ali slabši, ampak da vidimo, kje sploh smo v Sloveniji. In največje število je dosegla tudi največja občina, 16, to lahko sklepamo, katera je. Ampak recimo, da druga po največjem številu točk je pa občina iz ranga 2, se pravi, ki ima število prebivalcev med 25 in 50.000, se pravi, ni velika, je nekje v sredi, kar je zanimivo. No, potem še nekaj rezultatov. Ta levi graf prikazuje, se pravi, rang občine po velikosti in pa skupno število doseženih točk digitalne zrelosti. Tukaj vidimo, da je zanimivo to, da se najmanjše občine pa največje občine imajo nekje zelo podobno razmerje med maksimalnim in minimalnim številom doseženih točk, se pravi, ena občina jih je dosegla zelo veliko znotraj istega ranga velikostnega, ena pa malo. In bi lahko rekli, da to nakazuje, da pa ni povezave z velikostjo. Ker recimo, če pogledamo rang 4, največje občine, ena je dosegla 16 točk, ena pa samo 8, pol manj. Ampak to je samo nakazovanje, to ne pomeni še nič. In obratno, drugi in tretji velikostni razred pokaže obratno, se pravi, kakor pa da je neka povezava. No, ampak ne glede na to, smo potem nadaljevali z analizo, še za posameznih sklopih, ki sem jih prej omenil, se pravi storitve, povezljivost in pa odprti podatki, in pa še nivo zrelosti posameznega sklopa. In tukaj je pa zanimivo to, mogoče pod številko 7 občina, ki vidimo, da ima v enem sklopu samo 1 točko, v drugem pa 11. In zakaj to prikazujemo? Zato, ker če je povprečna digitalna zrelost tukaj 11,3, kaj to pomeni? Da neka občina je lahko zelo podpovprečna na nekem sklopu, pa to še ne pomeni, da povprečno pa ni digitalno zrela in obratno. Tako da je treba dosti podrobno, praktično na posameznem indikatorju spremljati nek nivo zrelosti. Da samo skupna
digitalni zrelec pravzaprav ne pove kaj dosti. No, potem smo še na koncu pa dejansko preverjali, ali obstaja povezljivost ali ne, in smo ugotovili naslednje, vsaj na primeru teh rezultatov, smo pač ugotovili, da ni statistično značilne povezave med velikostjo občin in splošno oceno digitalne zrelosti. Potem smo pa, ker nam je bilo to malce čudno, smo preverjali še povezljivost med samimi določenimi indikatorji. Tam so se pa pokazale razne statistično značilne povezave in korelacije. Tukaj jih pač nekaj navajam, nekatere so seveda tudi logične, da če ima nekdo postavljen Wi-Fi, da potem je pa verjetno v tistem mestu tudi več storitev digitalnih. So neka logika tukaj. To smo samo pač znanstveno dokazali ali pa preverjali, če tako rečem. Tako da kot zaključek bi pa naredil, da kljub majhnemu številu občin, ki jih je samo 11 mestnih občin, pa tudi temu dejstvu, da so to izpolnjevali zaposleni v občinah, ne pa občani, kar verjetno tudi vpliva, so vseeno zanimivi rezultati. Jaz jih navajam tukaj samo nekaj, to zanimivost, da pač kot velikost občin ne vpliva na digitalno zrelost, velikost občine vpliva pa na posamezen kazalnik oziroma indikator digitalne zrelosti. In pa da nizka raven digitalne zrelosti posamezne indikatorje seveda še ne pomeni splošno nizko raven in obratno. Arjen, hvala, vas moram kar prekiniti. Hotel samo še to, zadnji rumeni stavek, da je to še predmet oziroma področje raziskav in da je vredno tukaj nadaljevati z raziskovanjem, ker dejstvo je, da je to premalo raziskano in da je še v zgodnjih fazah razvoja. Ok, hvala lepa. Za vsa vprašanja se prosim obrnite na Arjana preko četa. Gremo naprej na naslednjo predstavitev, Jasmina Popovska. This presentation will be in English again. So a comprehensive measurement framework for performance assessment of the national innovation systems in EU countries. So Jasmina, please, you can present your paper. Thank you very much. I will try to share my screen. Hopefully everything works. Okay, it works. Can you see the presentation? Yes, we can see. It's okay, Jasmina, we can see it. I'm not sure if you're seeing the presentation or Yes, we are seeing this. Okay. I think that this one is presentation, yes. Yes, okay. So today I will present what I have done so far in the first stage of the research on the topic. The disposition topic actually is a comprehensive assessment of the innovation, performance and efficiency in EU countries with a result-based approach. However, the first part that I was focusing in the past year was to also connect the topic to some benefits out of the European Innovation Scoreboard and the expectations in terms of policy making that it contributes positively towards good governance and Europeanization of innovation policies. So just to summarize, the objectives of the disposition itself is to provide to policymakers a comprehensive overview of the national innovation system performance based on results, efficiency and capacity. It's a different framework from theoretical point of view and different input indicators compared to the current dominating solution that is used by European Commission in measuring the innovation performance of national innovation systems and ranking countries into leaders and laggers in a way. So the current approach is quite criticized from theoretical point of view, but also from methodological point of view. And that's why I try to here provide a solution that can be
better equipped from theoretical background, but also easier to understand for policymakers and the public administration that is dealing with this topic on a national and international level. The relevance is still quite big because especially in the COVID-19 crisis, the funds that go into innovation and innovation policies are implementation through the instruments and Horizon 2020 and Horizon Europe now, schemes are increasing. Even the European Commission has tackled this problem of the COVID-19 crisis and the negative impact through increasing let's say, programs and funding for this area. So in such situation, the pressure over national governments and EU itself, it's even increasing because again, there is always the question, is the allocation of scarce public resources good enough? Are these investments in innovation justified? Is there enough accountability and transparency spending taxpayers' money? And are the decisions for future innovation policies and programs backed with the experience that we have so far from certain data and facts and let's say evidence-based policy instruments? The specific objective of a paper that I was doing in the past year was focusing on this aspect of Europeanization and good governance perspective. So I tried to provide a structure insight about the international benchmarking tools that are used by EU and especially EIS as one that is most popular and used officially also for distribution of funding. So how I did this was through literature review and the SWOT analysis. And then in parallel, I ran an analysis of the latest data available from the European Innovation Scoreboard for 2020 and actually published in June this year, where I tried to understand, okay, how COVID-19 is reflected and the negative impact is reflected in this scoreboard. Are the data showing the negative impact from COVID-19 on innovation performance in Europe? And through, let's say, a simple data series analysis, I tried to see how the new member countries, especially in C, are dealing with the, and what are their scores in terms of EIS. So the context is that, in general, there is a quite complex institutional governance of innovation policy on the EU level, because there are Horizon programs centrally managed, then there are shared managed programs with the structural funds on national level. Then there are so many DGs involved in this and institutions and innovation agencies. So it's quite complex area to first understand and second to monitor and to assess the impact at the end and the results. Then since 2000, let's say in the past 2 decades, European Commission increased the application of soft regulation in innovation policy. So aside of this money and centrally managed programs, the problem is that there are also on top of it some soft instruments like benchmarking, in this case EIS, and also the other let's say consulting instruments for policy learning that are implemented in the innovation policy area. Some of these, let's say, instruments give so far good results, but again, some leads toward negative results in terms of imitation of the policies in the new member countries. The international benchmarking through EIC is also tempered by the lack of consensus on what is innovation performance of the national innovation ecosystems. There is no sufficient theoretical background or let's say clear methodology of division input and output indicators that are used in this index that it's at the end used for the ranking of European countries. So there is a lot of existing research on the topic. Benchmarking in general is good as an early warning system. There are many authors working in this area like Arundel and Hollanders and Radošević and Bučar and Stare that publish many papers on the benefits on the benchmarking in general as a policy learning tool.
There is also critics on this side, like that when there is a lack of experience in innovation governments, this limits the ability to successfully integrate good practices in the local ecosystem. So in general, EIS is popular. It's acknowledged as a good instrument by the experts, and a good instrument as an indicator how things should be, let's say, evaluated and what should be the ranking at the end. However, there are, let's say, many critics that deal with the selection of inputs and outputs and the inclusion of efficiency measurement within EIS as another perspective that is also relevant, not just let's say, one index collecting all information regarding inputs and outputs, but also to measure this ratio between the inputs and outputs in the innovation system. So in general, these are the strengths and weaknesses that I came to when I was analyzing with the SWOT analysis, the literature and what's there at the moment. So the index EIS is simple to understand. It's an endorsed tool. It's a diagnostic tool that is for potential problems in identification, provides evidence base for policy action, for identification of systematic problems. It's suitable for benchmarking, increases collaboration and develops governance capability. However, it adds also as a weakness on the common approach, one size fits all, uses benchmarks as best examples, but there are no such best examples in innovation policies, leads to publicly criticizing the underperformance, and let's say gives more short-term results. On the opportunities and threats, that's potential for EIS and benchmarking in general in innovation policy, it is that good governments could be a potential outcome of this benchmarking in innovation policies. Europeanization through convergence of concepts and objectives and coherence between the national innovation systems in EU, early identification of systematic failures, and effective policy learning. On the other side, as negative as threats, these are the imitation, if it happens in some lagging countries or countries that just copy-paste policies. Misleading results because some information is not included as the efficiency or some wider societal factors, and the pressure from EU and national policy makers that can be a limitation when it comes to policy learning. So on the other side, the COVID analysis, these are the results, but I don't want to go into details in the numbers. I will just summarize these numbers into main conclusions regarding this, how the COVID-19 impact is reflected in EIS latest data. So according to latest data of EIS published in 2021, and this is the time series that covers 2014 until 2021, and the relative standing of the CE countries, let's say the new member countries compared to the others, to the EU average. It shows that the new member countries have improved their scores in the period 2014 until 2021 with different speeds, showing some convergence. They all, except Estonia, in 2021 have a gap in innovation improvement that is, let's say, still existing compared to the EU average. So they are still lagging. There is still gap in the performance. The EIS results show that the COVID-19 crisis does not have negative impact on the scores of new member countries, which is a very strange result. So if you can notice, the results compared to 2020 are better in 2021. So we cannot see any negative impact from the COVID-19 situation, which is an indicator that something is wrong with maybe with the methodology, and it's not capturing actually the COVID-19 negative impact on the innovation performance of countries well. Then maybe there is a problem, which is also emphasized by other authors, that there is also a problem with time lag. It's not included in the current methodology. And maybe the higher negative impact will come in the coming years, maybe 2022 will show in the results. However, at the moment, it's
not shown and it's not included. Also, there are certain indicators that, let's say, that have values that are a bit older. The data that it's available is for previous years. So they are not currently available data on that, and it's not fully accurate. And last but not least is that, again, the methodology does not measure the innovation performance well, which is actually one of the main theses of my disposition. So the conclusion is that it has potential, could positively contribute towards Europeanization and good governance in innovation policies in Europe. However, it depends on the capability and learning capacity of countries' institutions to implement well-gained policy knowledge and lessons learned, and also their experience and traditional innovation governance. On the methodology side here, definitely there will be much more to do next year. I mean, in the next academic year, with developing a new model. Thank you, Jasmina, but this also was very interesting, so thank you. And if you have any other questions from the participants, please do not hesitate to ask her through the chat. Naslednja presentacija, next presentation will be by Marko Višliga in Croatian language. Tako, Marko, prosim za predstavitev upravno-teritorijalnih preoblikovanj lokalne samouprave v Hrvaški v funkciji enakomernega regionalnega razvoja. Tako da izvolite. Evo, hvala lijepo, lijepi pozdrav svim. Vidimo sve? Je u redu? Ne vidimo share screen. Evo, zahvaljujem. Evo, još jedanput lijepi pozdrav svima. Evo da sad ne čitam opet ovu svoju temu, mislim spomenuli ste na početku, dakle upravno teritorijalno preustroj lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Dakle, ja sam se fokusirao na postavljanje modela zapravo za hipoteze koje su postavljene u samoj prezentaciji. Dakle, fokus interesa da brzo prođemo je model okrupnjavanja jedinica lokalne samouprave i regionalni razvoj. Kriteriji koji utječu na okrupnjavanje su politički, razvojni, ekonomski, demografski, prostorni, institucionalno povijesni, međunarodno pravni, kriteriji kapaciteta vođenja javnih politika i pružanja javnih usluga i kriteriji dostupnosti. Naravno da su za okrupnjavanje važni načela učinkovitosti, demokratičnosti, raspodjele, razvoja i tako dalje. Dakle, teorija prve generacije fiskalnog federalizma naglašava više ekonomsko-financijski kriterij, a teorija druge generacije važnost političkog kriterija. No evo da prođemo onda zapravo na hipoteze oko kojih sam se zapravo najviše i fokusirao na ovom svom radu na doktorskoj disertaciji u proteklome razdoblju. Dakle, postavljena je glavna hipoteza koja se odnosi na okrupnjavanje jedinica lokalne samouprave, da to povećava učinkovitost lokalnog javnog sektora i smanjuje postojeće nejednakosti između njih. Prva pomoćna hipoteza se odnosi dakle da je postojeći teritorijalni ustroj lokalne samouprave da uzrokuje negativne gospodarske, demografske i razvojne trendove u ruralnom prostoru Republike Hrvatske i razlike neravnomjernog razvoja tog ruralnog prostora u kojem dominiraju mali gradovi i općine u odnosu na urbani prostor. Druga je da pomoćna hipoteza je funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave u veće administrativne cjeline omogućava veće kapitalne investicije. I treća, da postoji jedna pozitivna korelacija između pomoći centralne države i tekućih rashoda jedinica lokalne samouprave. Metode istraživanja koje sam ja ovdje koristio zapravo za postavljanje modela više su sve kvantitativne, dakle od panela regresijskog modela za pomoćnu hipotezu 2, za relativnu učinkovitost, iskreno tu nisam još previše radio, samo sam spomenuo, dakle, znači da pomoćnu hipotezu 3 bi se koristio Pearsonov koeficijent korelacije i za pomoćnu hipotezu 1 je korištena zapravo deskriptivna statistika i komparativna analiza, naravno da se koriste druge opće znanstvene metode u stalnom radu. No evo da pređemo zapravo na ono što je istraživano, dakle za dokazivanje prve pomoćne hipoteze, dakle koja se odnosi na okrupnjavanje.
analizirani su zapravo udjeli poreznih prihoda i pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u prihodima poslovanja lokalne jedinice u Republici Hrvatskoj. Dakle, analizirane su 4 najveća grada i pripadajuće županije. Također izračunat je Herfindahl-Hirschmanov indeks koncentracije poreznih prihoda, broj zaposlenih na 1000 stanovnika i veličina lokalnih jedinica. Ovdje je još navedeno koja je zapravo formula standardna koja je korištena za izračun HHI indeksa. I zapravo ovdje su neki rezultati koji su dobiveni. Dakle, za ovu prvu hipotezu, što je tu važno naglasiti i što zapravo možemo vidjeti iz ovih rezultata. Naravno da 2020. godine imamo i utjecaj COVID-a, kojega bi na kraju prezentacije također kratko spomenuo, no međutim ono što se iz ovoga može zapravo vidjeti na koji način iščitati tu zaostalost ruralnih područja jest puno veći udio prihoda, poreznih prihoda u gradovima. Dakle, to su grad Zagreb koji baš nije doduše tu dobar za usporedbu, jer on ima status grada i županije, znači status i lokalne jedinice i status regionalne jedinice. Međutim, kod Rijeke, Osijeka i Splita i pripadajućih županija možemo vidjeti zapravo da gradovi imaju veće porezne prihode i da zapravo gradovi puno manje primaju pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna, dakle nekakvu pomoć od strane centralne države. Ovdje su sad čak navedeni i podaci, dakle, za županije gdje su uključeni ovi gradovi. Znači, ako bi njih maknuli, onda su ti postoci sigurno puno veći i s obzirom da one obuhvaćaju ruralni prostor, te razlike su na razini cijele Hrvatske puno veće. Međutim, to je uzeto istraživanje koje se odnosi samo na najveće gradove, pa i na neke regije koje su dosta razvijene, no međutim već i tu možemo kao uzorak jedan vidjeti te jedne velike razlike koje postoje i mislim da to je dovoljna osnova da se može na taj način dokazivati ova hipoteza. Drugi, tablica 2, također se odnosi na Herfindahl-Hirschmanov indeks koncentracije, gdje se nešto slično možemo reći da se potvrđuje, jer vidimo veliku koncentraciju poreznih prihoda, što zapravo nije dobro, s obzirom da Herfindahl-Hirschmanov indeksom utvrđujemo kolika je koncentracija jednog poreznog prihoda na razini države. I ona je na razini Hrvatske jako velika, jer Herfindahl-Hirschmanov indeks koncentracije u principu smatra se sve što je veće od 0,25 da je veliko, a ovdje imamo veliku koncentraciju prvenstveno zbog velikih udjela poreza na dohodak koje vidimo da također dominiraju u velikim gradovima, međutim to je pokazatelj njihove razvijenosti i zaposlenosti. Također pokazatelj broja zaposlenosti vidimo u gradovima da je taj iznos puno veći na 1000 stanovnika nego je u samim županijama. Dakle, ovdje su određeni nalazi koje sam mislim da rekao sad, pa da se sad više tu ne ponavljam. Znači, naravno da ako pogledamo ovu 2020. godinu, da su u COVID-19 okolnostima, da se još više povećala ta ovisnost lokalne samouprave transferima i pozajmicama središnje države, naravno govorim o onom dijelu i čak i kod velikih gradova, međutim puno većem dijelu kod županija koje pokruju taj jedan ruralni prostor. Zapravo vidimo da taj udio poreznih prihoda pada u svim analiziranim jedinicama lokalne i područne samouprave, izuzetak jednog grad Splita, pomoćni centralne države svugdje rastu, osim u Primorsko-goranskoj županiji koja je na županiji odnosno regije u Republici Hrvatskoj. Što se tiče, ja ću sad brzo proći oko ove hipoteze 2, dakle koja se odnosi na funkcionalno spajanje jedinice lokalne samouprave veće administrativne cjeline, znači da to omogućava veće kapitalne investicije. Ovdje nisu rađena istraživanja, međutim postavljen je model s obzirom da u Hrvatskoj nije bilo primjera oko primjene lokalnih jedinica. Dakle, ja nemam sad u svom istraživanju, ne mogu se pozivati na nekakvu referencu, međutim, zato bi ja krenuo obrnutim tokom, dakle da se istraži utjecaj usitnjavanja. Znači, bilo je slučaja da su se pojedine lokalne jedinice odvajale od većih cjelina u jednu zasebnu lokalnu jedinicu i onda tu analizirati kako su se kretale njihove kapitalne investicije. Dakle, ovdje bi koristili regresijski model sa fiksnim efektima, sa diff metodom, dakle, ovisnosti od te kvalitete, ovisnosti o tome koliko ćemo mi zapravo kvalitetnu bazu podataka uopće moći koristiti i stvoriti, jer do podatke, evo prije nisam spomenuo, koristim iz podataka koje ima Ministarstvo financija na razini države, moguće je korištenje i dinamičkog panel modela ili two-way panel modela, dakle to još sad ovisi o tome koje će se.
Dakle, analiza bi se radila između tih usitnjenih jedinica lokalne samouprave i neusitnjenih i onda to razdvajanje u odnosu na razliku između njih prije razdvajanja. A analizirao bi se period 1998. do 2011. godine, dakle zadnje razdvajanje je bilo 2016. godine, tako da imamo 5 godina nakon pokazatelja toga i ovdje je postavljena formula koja bi se koristila u tu svrhu i hipoteza bi se potvrdila zapravo na temelju procijenjene vrijednosti ovoga parametra beta 3, znači ako bi bila ona statistički pozitivna, to znači da je razdvajanje povećalo kapitalne investicije, ako je negativna, onda znači da je potvrđena druga hipoteza i da je zapravo udio kapitalnih investicija u proračunu pao nakon razdvajanja jedinica, znači što implicira zapravo da bi okrupnjavanje lokalnih jedinica omogućava veće kapitalne investicije. Dakle, tu imamo samo model kod ove druge hipoteze, a kod treće, evo, jedino u tablici 1 imamo podaci o pomoćima iz inozemstva i od ovih subjekata unutar općeg proračuna o prihodima poslovanja, što bi mogli koristiti naravno kod istraživanja, odnosno dokazivanja ove treće hipoteze, a potrebno je još napraviti dodatna istraživanja o rashodima i utvrditi kroz Pearsonov koeficijent korelacija povezanost između rasta pomoći centralne države i rashoda za tekuće izdatke. Zasigurno najkompleksnija je druga hipoteza i mislim da tu je postavljen model i to je nešto što slijedi da se doradi do kraja. Nastavak rada na ovoj dizertaciji jest dokazivanje glavne hipoteze i glavni cilj rada zapravo jest da se pokuša aproksimirati BDP ili bruto dodana, znači ili BDV, to je znači bruto dodana vrijednost po lokalnim samoupravama. Znači njega na razini Hrvatske nemamo trenutno podataka, nego samo na razini područne samouprave, odnosno regionalne samouprave županije. I sad je tu potrebno prvo utvrditi metodologiju za izračun BDP-a. Znači procjenu BDP u tekućim cijenama bi se provodila pomoću administrativnih izvora podataka, statističkih istraživanja drugih izvora. Glavni izvor podataka za proizvodni BDP je administrativni, odnosno to je dakle nešto što vodi Financijska agencija, dakle registar godišnjih financijskih izvješća, a glavni izvori podataka koji se koriste za procjenu outputa, međufazne potrošnje, dodane vrijednosti i naknada zaposlenih kod obrtnika, odnosno privatnog sektora. To bi se koristili podaci Ministarstva financija, dakle prvenstveno Porezne uprave, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji ima točan broj zaposlenika i Državnog zavoda za statistiku. Dakle, prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama, prosječna neto plaća prema spolu, prosječna neto plaća prema zaposlenom. I elementi, onda bi se dobili znači ti elementi konačnog obračuna BDP-a ili BDV-a na razini tih lokalnih samouprava i oni bi se sastojali od ovih 7 komponenti koje ovdje vidite i temeljem toga dakle mogla bi se utvrditi vrijednost BDP-a na razini svake jedinice lokalne samouprave i onda prema tome napraviti model za okrupnjavanje. Evo za kraj samo kratki zaključak da se malo referiram i na temu koja je ove konferencije, to su novi izazovi u upravljanju. Ovo je tu sasvim jasno već i dokazano da u Hrvatskoj nema optimalne organizacije sustava jedinica lokalne samouprave. One su mnogobrojne, to nije glavni problem. Problem je to što nisu financijski održivi, da su zapravo one su u velikoj mjeri ovisne o transferima iz državnog proračuna. Naravno da je to povezano sa jednim loše definiranim kriterijima za njihovo proglašavanje, osnivanje, preveliki broj, previše zaposlenih i sad nam dolazi naravno još COVID kriza i u toj situaciji se još više povećava ovisnost lokalne države o transferima, o pozajmicama i taj način naravno da je potrebno promijeniti radi veće njihove održivosti. Ono što treba na prihodnoj strani raditi, što će biti sigurno jedan od nalaza u istraživanju je da treba raditi na povećanju udjela prihoda od poreza na imovinu koji još u Hrvatskoj nije zaživio u toj strukturi. To bi sigurno povećalo im prihode, ali to je naravno stvar središnje države i zapravo COVID kriza je u kratkom roku napravila jedan veliki udar na lokalne financije, pogoršala njihovu financijsku poziciju na ono što je dobro, da je potaklo razmišljanje o reformama sustava jedinice lokalne samouprave, o reformi njihovoga financiranja, zapravo i što prije se te reforme provedu, to će se prije pokriti financijski gubici koji su uzrokovani i onda na taj način se stvara jedno zdravo poslovanje za budućnost, a budućnost je sigurno ovo što je moja tema, a to je upravno-teritorijalni preustroj koji je nužno potreban. Evo, Marko, hvala. Če ima kdo kakšno vprašanje, nekaj da povpraša. So everybody have any question, please ask Marko in chat.
The next presentation, naslednja predstavitev bo v slovenščini. Alenka Mahne bo predstavila svoj, kako bi rekla, bolj začetek raziskave, prenos znanja med generacijami v javni upravi na primeru upravnih enot. Alenka, kar izvolite. Hvala lepa. Pozdravljeni vsi skupaj. Jaz vam bom predstavila nekaj osnovnih ugotovitev v teh preliminarnih raziskavah v sklopu moje doktorske naloge, ki se nanaša na prenos znanja med generacijami v javni upravi na primeru upravnih enot. Pripravljamo jo pod mentorstvom dr. Janeza Stareta in somentorstva dr. Tine Sever. Tema naloge se navezuje na področje upravljanja znanja v javni upravi, na prenos znanja v javni upravi in pa na prenos znanja med generacijami v javni upravi. Iščem odgovor na vprašanje, kateri so primerni načini prenosa znanja med pripadniki različnih generacijah na upravnih enotah. In samo raziskovanje je bo razdeljeno na nekaj segmentov. Prvi je seveda ta teoretični vidik, ki se nanaša na samo poimenovanje in definicijo znanja, na različne vrste prenosa znanja, na značilnosti posamezne generacije, ki v bistvu opravljajo delo v javni upravi, in na zakonodajo, ki se navezuje na to splošno oziroma na uslužbenski sistem. Sledi področje poslovanja upravnih enot, se pravi, katera so delovna področja, ki jih pokrivajo, katera je zakonodaja, ki v bistvu usmerja njihovo delo, kakšno vrsto usposabljanja se na upravnih enotah izvaja in kakšna je sama struktura javnih uslužbencev. Del raziskave se bo navezoval tudi na proučitev strategije razvoja javne uprave, tako slovenske kot primerjalno tudi na italijanske in hrvaške. V bistvu z vidika ponovno znanja, prenosa znanja in medgeneracijskega prenosa znanja in pa na usposabljanje v javni upravi, se pravi širše, ne samo kot upravnih enot, ampak tudi širše. In prav tako bi tukaj primerjalno naredili še za Italijo in Hrvaško. In pa na koncu sledi ta empirični del, kjer bi se z anketo pač ugotavljalo konkretno, kakšni so prenosi znanja med generacijami na upravnih enotah. Za namen današnje predstavitve, kot rečeno, bom predstavila nekaj osnovnih ugotovitev glede usposabljanja, ki se izvaja na upravnih enotah, in pa glede na vidik strategije razvojne uprave, se pravi, kakšen pomen je ta strategija prepoznala pri prenosu znanja oziroma pri znanju, ki ga pač javni uslužbenci morajo imeti. Torej, preučila sem te dokumente, strategije razvoja javne uprave, ki je pripravljena bila za obdobje od 2015 do 2020. Njej podrejeni so bili dvoletni akcijski načrti, ki so dorekli način, kako se ukrepi, ki jih je strategija sprejela, bodo izvajali. In vsako leto se je pripravilo tudi poročilo o realizaciji ukrepov iz akcijskega načrta. Pregledala sem tudi vsebinska poročila upravnih enot, ki jih vsako leto pripravljajo po metodologiji Ministrstva za javno upravo. Zajeto je obdobje od 2015 do 2020 in kot nekako za zaokrožiti to ugotovitve glede usposabljanja sem si pomagala tudi s poročilom Upravne akademije od leta 2018 do 2020, ker dejansko Upravna akademija je tista inštitucija, ki nekako poskrbi za neko generalno usposabljanje uslužbencev javne uprave. No, gremo na prvi vidik, ki ga predstavlja strategija. Pred samo pripravo strategije je bilo ugotovljeno stanje, podana je bila ocena in sama strategija je prepoznala pomen omejenih virov, med njimi so zajeti tudi človeški viri, se pravi sami javni uslužbenci. Kot prednostna naloga je bilo določeno učinkovito upravljanje z človeškimi viri v javni upravi
In ugotovljeno je bilo, da zaradi omejevanja zaposlovanja, ki je trajalo nekaj let, na ta račun se je znižal delež zaposlenih, ki so stari manj kot 30 let, kar bo v bistvu v prihodnosti predstavljal nek generacijski manko pri kadrih z vidika njihove usposobljenosti, saj nekako ugotavlja se, da je prenos znanja nezadosten. In kot ena bistvenih nalog je strategija prepoznala upravljanje človeških virov in oziroma del tega tudi samo usposabljanje, ki naj bi se dosegalo z prenosom znanja, tudi med generacijami, z krepitvijo kompetenc za starejših in pa z vpeljavo različnih vrst usposabljanj, predvsem neposrednih, kot so peer-to-peer. Strateški cilj, ki ga je strategija postavlja, je v bistvu doseči nek prožen sistem ravnanja s kadri, z mehanizmi odgovornosti ter nadgradnjo sistema plač, ki bi se v bistvu baziral na nekih motivacijskih mehanizmih. Konkretneje so bili cilji postavljeni v smeri, da bi se prenavljal sistem upravljanja človeških virov in pa pripravilo neko ustrezno nagrajevanje na osnovi teh motivacijskih mehanizmov. Ukrepi, ki se nanašajo na človeške vire, so v strategiji strukturirani v dveh sklopih. Ta splošnejši je upravljanje človeških virov, ki zajema dva ukrepa, in sicer vzpostavitev enotnega kompetenčnega modela in pa nadgradnjo informacijskega sistema za kadrovske analize in simulacije. Nekako bolj ozko usmerjeni so ukrepi, ki se nanašajo na krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev. Tukaj se je postavilo ukrepe v smislu, da bi se metodologija vzpostavila za ugotavljanje potreb po usposabljanju in bi se pripravilo na osnovi tega načrti usposabljanja po posameznih organih. Zaželena je bilo okrepljeno izvajanje usposabljanja na podlagi načrtov posameznih upravnih organov, z namenom povečanja usposobljenosti javnih uslužbencev na ključnih področjih. Ukrep, ki se nanaša dejansko na poslovanje upravne akademije, da bi se povečalo število usposobljenih internih izvajalcev usposabljanja, vzpostavilo metodologijo evalviranja usposabljanj, priprava novih programov usposabljanja in pa informacijski sistem za izvajanje usposabljanja in strokovnih izpitov. Ukrepi, ki jih je strategija začrtala, so bili potem podrobneje zajeti v dvoletnih akcijskih načrtih, kjer so se postavljali posameznemu ukrepu kazalniki, določale so se ciljne vrednosti do leta 2020, definirali so se okviri finančnih virov, roki izvedbe in konec vsakega obdobja, se pravi konec vsakega leta, se je pripravilo tudi letna poročila dejansko o ugotavljanju, kako so bili ukrepi realizirani. Predstavila bi še dejansko, kateri ukrepi, ki jih je strategija določila, so bili realizirani. Prvi med njimi je enotni kompetenčni model, kjer dejansko se razpolaga z nekim katalogom temeljnih in vodstvenih kompetenc, ki naj bi pomagali kadrovskim službam in vodjem pri upravljanju z zaposlenimi. Povečalo se je usposobljenost javnih uslužbencev na ključnih področjih. Ključna področja so recimo javno naročanje, upravljanje človeških virov, integriteta, sistemi kakovosti. Upravna akademija je z vzpostavitvijo elektronskega anketiranja po izvedenih usposabljanjih dejansko vzpostavila metodologijo evalvacije usposabljanj. Pripravila je 57 novih programov usposabljanja in pa 31 elektronskih gradiv.
In prav tako je v sklopu Upravne akademije potekalo usposabljanje internih izvajalcev, v bistvu se beleži skoraj 70% povečanje. Delno je bil realiziran ukrep vzpostavitve informacijskega sistema. V delu, ki se nanaša na podporo usposabljanju, je bila realizacija dosežena, manjka še del, ki naj bi nudil podporo izvajanju strokovnih izpitov. In okrepljeno je tudi izvajanje usposabljanja na podlagi načrtov upravnih organov. Tukaj se zasleduje povprečno 5 dni usposabljanja javnega uslužbenca, ni še dosežen, ampak zabeležen je porast. Ukrep, ki pa ga je strategija definirala, se pravi, da bi vsak upravni organ vzpostavil neko metodologijo oziroma ugotavljal lastne potrebe po usposabljanju, ta ukrep nekako med tem obdobjem v akcijskih načrtih in ostalih dokumentih nekako izgine in dejansko je ostal nerealiziran. Z vidika upravnih enot, se pravi, predstavlja, kaj upravne enote dejansko na področju usposabljanja izvajajo, želijo doseči. Znanje je seveda na upravnih enotah en temelj, da lahko se upravne naloge zakonito opravljajo, predvsem zato, ker upravni postopek z leti postaja zahtevnejši zaradi procesnega vidika, materialnega vidika, zakonodaja se neprestano spreminja, tako da birokratska kompleksnost postopkov je kar velika, upravne enote se soočajo z kadrovsko podhranjenostjo in pa, kot že rečeno, z neustreznim prenosom znanja. Iz poročil upravnih enot izhaja, da usposabljanje se izvaja po načrtih, ki jih upravna enota pripravi, na osnovi ponudbe, ki jih Upravna akademija ima, in pa tudi posamezno ministrstvo v sklopu svojih pristojnosti oziroma svojega delovnega področja nudi izpopolnjevanje konkretno iz zakonskih zahtev. Upravna akademija, kot rečeno, poleg usposabljanja nudi tudi izvedbo strokovnih izpitov. V letu 2020 je vse prešlo večinoma online. In pa enkrat letno Ministrstvo za javno upravo pripravi dneve upravnih enot, kjer se javni uslužbenci imajo možnost srečati in pač se seznaniti z problematiko nekega specifičnega področja. Število usposabljanj je z leti nekako ne narašča eksponentno, vendar kljub vsemu narašča. Največ dni izobraževanja so javni uslužbenci imeli v letu 2018, na kar je 2020 seveda drastično padlo zaradi pač razlogov na strani koronavirusa in ukrepov. Izdatki za izobraževanja so glede na proračun, ki jih upravne enote imajo, to je govorimo o 76 milijonih proračuna, izdatki za izobraževanja sodijo v ta del proračunske postavke na materialnih stroških in dejansko izdatki predstavljajo 1,5%, to je v znesku 111.000 evrov. Vrste usposabljanj, ki jih upravne enote izvajajo, se pravi, poslužujejo se usposabljanja preko Upravne akademije, internih usposabljanj, usposabljanj v sklopu dnevih upravnih enot, Združenje upravnih delavcev prav tako na določeno obdobje ponudi neko dodatno strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje v organizaciji ministrstev v sklopu strokovnih posvetov in seminarjev. Interna usposabljanja niso ravno pogosta. Alenka, mogli pa se počasi zaključiti? Aha, ok, bom kar preskočila. Se pravi, interno usposabljanje izvajajo samo nekatere upravne enote. In tukaj sem želela pokazati, kako to raznovrstnost z vidika zakonodaje, s katero se upravne enote srečujejo. Več resornih ministrstev je, tukaj sem želela predstaviti številke glede števila zakonov,
posameznega področja, ki ga morajo javni uslužbenci obvladati. V glavnem teh zakonov je okoli 100, podzakonskih aktov 150, od tega se pa tudi veliko sprememb dogaja. Znotraj tega obdobja je bilo 63 sprememb samih zakonov. To bom kar preskočila, to je Upravna akademija, se pravi, kot rečeno, ponuja za potrebe javne uprave strokovna izobraževanja. In mogoče še za povzetek, glavna strategija razvoja javne uprave je prepoznala pomen človeških virov in v sklopu tega znanja in prenosa znanja. Poudarek je bil do sedaj dan večinoma na bolj tem tehničnem vidiku, da se je vzpostavil sistem, sami procesi. V prihodnje seveda bi bilo potrebno zagotavljati tudi kakovostno izvedbo teh usposabljanj. Usposabljanje v upravnih enotah se izvaja v nekih osnovnih okvirih, posamezna upravna enota ne načrtuje, strateško se ne posveča konkretnemu planiranju izobraževanja za lastne potrebe. Upravna akademija pa, kot rečeno, nudi svoje redno usposabljanje pa usposabljanje na osnovi projektov. Glavnem to je bila neka analiza stanja, ki bo v bistvu mi pripomogla potem pri nadaljnjem raziskovanju in zbiranju podatkov in ugotavljanju potem v praksi, kakšni prenosi se na upravnih enotah dogajajo na področju znanja. Okay, hvala, sprašujem, da sem presegla. Ja, če ima kdo zdaj še kakšno vprašanje za kolegico, pa seveda po ustaljenem principu. Okay, gremo kar naprej na naslednjo predstavitev, ki bo tudi v slovenščini. Gre za študentko Špelo Mar in sicer o povezanosti upravljanja dela izven delovnega časa in prekomerne razpoložljivosti zaposlenih na delo v javnem sektorju. Pa mislim, da mora najprej, Špela se že vidi, da boste delila zaslon, tako da kar izvolite. Pozdravljeni, hvala. Evo, jaz vam bom pa predstavila temo dispozicijo svoje doktorske disertacije pod mentorstvom docenta dr. Jerneja Vozetija in pa somentorice profesorice dr. Tamare Pavasovič-Trošt. In sicer bom najprej predstavila oziroma opredelila raziskovalni problem, tem bo sledil povzetek dosedanjih raziskav in nekaj novih ugotovitev na področju izbrane teme. Predstavila bom tudi namen, cilje in hipoteze in pa na koncu še nekaj kratkega o sami metodologiji raziskovanja. Zdaj, če pogledamo, najnovejše raziskave v bistvu kažejo, da v Sloveniji opravlja delo izven delovnega časa v bistvu več kot polovica zaposlenih. Torej, izhajajoč iz tega smo potem opredelili raziskovalni problem in sicer bomo želeli raziskati, ali zaposleni v slovenskem javnem sektorju opravljajo delo izven delovnega časa in so prekomerno razpoložljivi za delo. Pri tem pa nas bodo seveda tudi zanimali vsi ti organizacijski in pa individualni razlogi, ki vplivajo na prekomerno razpoložljivost zaposlenih za delo v slovenskem javnem sektorju. Zdaj, kar se tiče vseh teh raziskav, se pravi po pregledu literature in virov, v bistvu tudi ugotavljamo, da na področju izbrane teme v slovenskem javnem sektorju ni veliko teh raziskav oziroma jih je zelo malo. Zdaj nekaj teh splošnih raziskav, ki obstajajo, pa se v bistvu bolj osredotočajo samo na zaposlene v dejavnosti izobraževanja in pa zaposlene iz zdravstva, nekaj malega pa tudi teh raziskav z zaposlenimi iz policije. Zdaj, če pogledamo tudi te glavne ugotovitve na samem področju izbrane teme, se pravi v sklopu upravljanja dela izven delovnega časa, smo ugotovili, da v bistvu zaposleni opravljajo delo, ki ni opravljeno v delovnem času. Potem v bistvu se opravljanje dela izven delovnega časa pojavlja zaradi delovnih zahtev, se pravi za strani nadrejenih ali pa sodelavcev in zaradi povečanja intenzitete dela. Prav tako na opravljanje dela izven delovnega časa vplivajo tudi te reforme na delovnem mestu, kot recimo prestrukturiranje in pa zmanjšanje števila zaposlenih na delovnih mestih. Seveda pa v samo opravljanje dela izven delovnega časa tudi vplivajo oziroma se pojavljajo te neformalne razprave o delu in pa
z delom povezane misli. Se pravi, zaposleni v bistvu izven delovnega časa nekako ne morejo odmisliti delovnih nalog. Torej, opravljanje dela izven delovnega časa je predvsem značilno za zaposlene na vodstvenih položajih, za zaposlene iz storitvenih dejavnosti, potem predvsem za zaposlene, ki imajo sklenjeno pogodbo za polni delovni čas in pa, kot ugotovljeno po zadnjih teh raziskavah v sklopu epidemije COVID, tudi predvsem za zaposlene, ki opravljajo delo na daljavo. Kar se pa tiče vseh teh sociodemografskih dejavnikov, pa bolj za moške kot ženske zaposlene in predvsem za mlajše zaposlene. Raziskave tudi kažejo, da v bistvu zaposleni najpogosteje opravljajo delo izven delovnega časa pozno zvečer oziroma ponoči, nekateri tudi zjutraj pred pričetkom delovnega časa, zelo pogosto opravljajo delo tudi med vikendi, celo med koriščenjem letnega dopusta in pa tudi, kadar so zaposleni bolniško odsotni. Zdaj, če pogledamo temeljne ugotovitve glede prekomerne razpoložljivosti zaposlenih za delo, pa smo ugotovili, da se pri prekomerno razpoložljivih zaposlenih v bistvu pojavljajo vse te spremembe v obnašanju in vedenju, prav tako se poslabša njihovo počutje in zdravje, pojavlja pa se tudi ta neuravnoteženost med poklicnim in zasebnim življenjem. Pogosteje se tudi pojavljajo ti konflikti med družinskim in poklicnim življenjem in pa zaposleni, ki so prekomerno razpoložljivi za delo, v bistvu se ne zmorejo mentalno odmakniti od dela in seveda tudi okrevati od vseh teh delovnih nalog. Zato se tudi poveča čustvena izčrpanost pri teh zaposlenih, posledično pa se tudi zmanjša njihovo zadovoljstvo pri delu. Ugotovili smo tudi, da na prekomerno razpoložljivost zaposlenih za delo vplivajo na eni strani vsi ti organizacijski razlogi, se pravi, to so razlogi, ki se pojavljajo strani organizacij, kot recimo, da organizacija nudi zaposlenim uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, potem v organizacijah se tudi pojavlja vse večji obseg dela, povečuje se intenziteta dela, za strani nadrejenih sodelavcev in tudi strank se pojavljajo vse te delovne zahteve in njihova pričakovanja, zaposleni pa opravljajo delo izven delovnega časa tudi zaradi časovnih pritiskov in pa spremenjenega načina organizacije dela in pa delovnih procesov. Predvsem v zadnjem času tudi na prekomerno razpoložljivost zaposlenih vpliva predvsem fleksibilne oblike opravljanja dela. Kar se pa tiče teh individualnih razlogov, pa smo ugotovili, da se pojavljajo znotraj posameznikov kot neka njihova zavestna izbira, tudi kot njihove visoke profesionalne ambicije in želja potem, da bi čim hitreje karierno napredovali. Zaposleni tudi čutijo močno pripadnost organizaciji in se identificirajo z svojim delom, seveda pa tudi čutijo odgovornost in dolžnost do opravljanja dela. Med individualne razloge tudi prištevamo občutek negotovosti in strahu pred tem, da bi seveda zaposleni izgubili zaposlitev, ker ne bi pravočasno opravili dela, in pa tudi individualne preference. Pri tem je zanimivo, da nekatere raziskave kažejo, da pa nekateri zaposleni želijo biti nenehno obveščeni o vseh teh spremembah, kar se tiče dela in delovnih procesov, zato tudi v bistvu smatrajo kot to prekomerno razpoložljivo za delo in opravljanje dela izven delovnega časa kot nekaj pozitivnega. Če pogledamo sedaj namen, torej namen naše doktorske disertacije je proučiti in ugotoviti povezanost opravljanja dela izven delovnega časa in prekomerne razpoložljivosti zaposlenih za delo in tudi razlogov za prekomerno razpoložljivost zaposlenih za delo v slovenskem javnem sektorju. Izhajajoč iz tega pa smo potem določili 3 cilje, in sicer je prvi cilj opredeliti in tudi kritično ovrednotiti delo izven delovnega časa in prekomerno razpoložljivost za delo, seveda z organizacijskega vidika in tudi vidika ravnanja s človeškimi viri. Potem je drugi cilj predstaviti rezultate naše raziskave, ki jo bomo opravili z zaposlenimi iz slovenskega javnega sektorja, pri čemer bodo ti ločeni po skupinah glede na klasifikacijo SKD.
In pa tretji cilj je izdelati model povezanosti opravljanja dela izven delovnega časa in prekomerne razpoložljivosti zaposlenih za delo, ter tudi pripraviti te smernice za ustrezno razporeditev delovnega časa zaposlenih. V sklopu tega smo zastavili 3 hipoteze in 2 podhipotezi. Če pogledamo v okviru raziskovalnega vprašanja 1, smo potem zastavili hipotezo, da pri zaposlenih v slovenskem javnem sektorju obstaja pozitivna povezanost med opravljanjem dela izven delovnega časa in prekomerno razpoložljivostjo za delo. V sklopu drugega raziskovalnega vprašanja smo zastavili hipotezo 2, ki govori, da med zaposlenimi v slovenskem javnem sektorju obstajajo razlike pri opravljanju dela izven delovnega časa in prekomerne razpoložljivosti za delo, glede na to, kakšno področje dela opravljajo oziroma v kateri dejavnosti so zaposleni, glede na njihovo delovno mesto, glede na status zaposlitve, spol in pa starost zaposlenih. V okviru tretjega raziskovalnega vprašanja smo se potem v hipotezi 3 osredotočili, da obstajajo organizacijski in individualni razlogi, zaradi katerih so zaposleni prekomerno razpoložljivi za delo, in zato smo potem v prvi podhipotezi zastavili, da v bistvu določeni organizacijski in individualni razlogi vplivajo na povečanje prekomerne razpoložljivosti za delo, v drugi podhipotezi pa, da v bistvu ti razlogi vplivajo na zmanjšanje prekomerne razpoložljivosti za delo. Zdaj čisto na kratko še glede metodologije raziskovanja. Torej, uporabili bomo kvantitativno metodo, pri čemer bomo z metodo anketiranja pripravili lastni anketni vprašalnik. Vse podatke bomo zbirali v spletnem orodju 1K. Vsekakor bomo seveda naš vprašalnik tudi predhodno testirali in potem glede komentarjev in glede povratnih informacij tudi anketni vprašalnik primerno prilagodili in pričeli z zbiranjem podatkov v letu 2023. Zbrane podatke bomo seveda vnesli v SPSS, kjer bomo preverili te podatke z metodo analize, z statističnimi analizami, potrdili in potem zavrnili hipoteze in pa z programsko opremo AMOS izdelali strukturni model, na koncu pa še za predstavitev ugotovitev uporabili deduktivni pristop. Kar se tiče lastnega anketnega vprašalnika, bo ta zastavljen že na obstoječih vprašalnikih, tako da bomo vključili 4 vsebinske sklope, kjer bodo v prvi sklop vključena sociodemografska vprašanja, v drugo vprašanje glede opravljanja dela izven delovnega časa, v tretjo prekomerna razpoložljivost zaposlenih za delo in pa v četrti sklop v bistvu vsi ti organizacijski in individualni razlogi. Torej, naša ciljna skupina bo predstavljala 171.473 zaposlenih v slovenskem javnem sektorju, ki jih bomo razdelili torej v 5 skupin. V prvi bodo zaposleni v dejavnosti javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti, v drugi zaposleni v izobraževanju, v tretji v zdravstvu in socialnem varstvu. V četrto skupino torej bomo vključili zaposlene iz kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti in pa v zadnjo skupino zaposlene v eksteritorialnih organizacijah in telesih. Pri tem seveda pričakujemo, da bo najmanj 5% udeležba zaposlenih, ki bodo odgovarjali na naša vprašanja. Tako da hvala za vašo pozornost. Hvala. Obeta se zanimivi rezultati. Bomo videli, kaj bo potem iz tega tudi nastalo. Hvala lepa. The next presentation will be in English again. So the next presentation is from our student, Rio Yusuri Maulana, Collaborative Governance in the Era of Digital Transformation, Building Trust in Indonesian Local Governments. So Rio, please, you can start your presentation and please track the time. As you can see, we will be a little bit over time because we have still 2 presentations. Okay. Okay. Thank you, Professor. And I'll be directly to the topics. And thank you for the opportunity and my other fellow PhD students. I will present briefly of my PhD topic. It's about collaborative governance in the digital transformation era, building trust in Indonesian local government. Basically, this is the introduction about how we will look into the problems, and we know that now it's really challenging for the government to fulfill the public expectation because of the era of digitalization.
and also digital technology also as the primary tools of living now, and governments are adapting to the public service delivery, to policy making, and also how to engage to the citizens through the collaborations. And the mean of collaboration is collective decision making, process that formal, consensus oriented, and deliberative, and that aim to design or implement public policies. And also somehow government are often forget that in some social group, access to ICT are limited to the point of digital inequality. So the concept that I will bring into this research are collaborative governance in the local government context, that the principle of collaborative governance recently emerged as alternative concept in solve many issue in the local government, especially when the problem is getting bigger and maybe more complex. The bring citizen actively on board to the design and implementation of policy could also increase the legitimacy and effectiveness and create a feeling of ownership. Citizen and government engagement help access knowledge about needs, solution, and impact across a factor of policy making cycle. And the collaborative governance, as Emerson Bacian-Balogh said, that is how to engage people constructively to carry out the public purposes. The trust in government, and also I mentioned it in the title, is how essentially their actors in the government can be more trusted by the people, and how they will be associated with the collaborations. Trust in government can improve the degree of accepting the public policy, and also it means the digital government will interfere into the how to transform citizen to government interaction in two ways, both in policy outcome and policy process, and how it will be linked into the increased trust in government. The other concept is the digital transformation, and there is some debate and also many discussion still on the floor about the digital transformation, digital government, but in somehow I will try to make it into one dot that transformation is the modernization effort, and then there is e-government and digital government as the tools of digital transformation. And now we are on the way or in the shift of e-government toward digital government, to the digital government, to make deeper change into the firstly just digital tools. Digital government will be more about the whole government business, or how they operate in holistically. And digital transformation can be defined as both internal process transformation and the relation between the government and the citizens. And this is more about the digital government evolution, the way that we want to measure the digital maturity in the local context of Indonesia. Basically, there is 4 steps that Janowski offered. The first one is digitization and transformation, engagement, and conceptualization. Basically, it's how the governments developed and moved from internal transformation into both internal and external transformations. And this is Indonesian local government context, that we are also adapting the digital government approach. And we know that we have very various and big country about how to manage big government, but we adopt the digital government policy. As we said, it's the electronic based government system, or SPBE, and the vision of this SPBE are to achieve high performance bureaucracy in public service, to produce public policy that's first improvement to quality of government and administration. And SPBE also allowed government to collaborate with citizens, multi-sectors, including NGO, in order to meet public demands or public value, the outcome of expected, to help local governments in creating new and innovative policies through the use of ICT. This is the latest UN e-government survey. As you see that Indonesia is still far behind the leading e-government institution like Denmark, and in our region is the Republic of Korea. Even in Singapore, is our neighbor country, we are
quite far behind. And also I mentioned in here is Slovenia is in 23rd rank of the world globally, and Indonesia is in 88. It's still far behind. So even now Slovenia is starting the digitalization initiative, but they are in good shape in the rank of administration in context of digitalization. So in Indonesia itself, I identified that we have this Indonesian digital transformation strategy. Basically, there's 3 steps that we want to achieve. First one is enabling digital environment, then we must fulfill the digital service, and then we want to manage big data. This is stated in our national midterm development plan. This is basically I will look into more deeply into the research in the next step of my PhD. So the focus of the research will be collaboration itself and how the relation between government and citizen and the process of digital transformation and public policy development concentrated on the local government level. And the research goal will be presenting theoretical framework, especially collaborative governance in line with the digital government evolution by Janowski, and emphasizing the issue related to digital transformation itself. And there is 3 research questions. That the first one is what form of collaborative process is needed by local government to ensure the realization of public policy in the context of digital transformation. And the second one is what is the relation between digital transformation and public trust in the process of public policy development. And the third one is what are the success parameters for collaborative digital transformation in the Indonesian local government. This is basically the framework of methodology. I will try to employ a mixed method. The first and the second question will be analyzed through qualitative phase or qualitative approach, and the third one will be answered by quantitative phase. But first and second question more about the theoretical part, and the third one will be more in empirical part of how we measures the impact of digital transformation into the public trust in government. So yeah, expected result will be, I hope there is, I will fill the gap between the concept that there is still lack of study between collaborative governance and digital transformation, especially in the context of public trust, and also by resulting the models that we hope that we can get by the initial research in the future. And model will test it, of course, in the local government context of Indonesia. I think that is all of my presentation. Thank you. I hope I filled the gap of the time, and I will give it to you. Yeah, you were successful, so thank you. If anyone have any question, please ask Rio through the chat. And the last presentation, zadnja prezentacija, bo se strani Petre Vujković, ki ravno tako prvo leto študija pripravlja izhodišča za svojo raziskavo, torej razvoj modela za podporo primerjanja zrelosti pametnega javnega upravljanja. Tako da, Petra, izvolite. Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. A vidite prezentacijo, pa me slišite? Ja, za oboje. Ja, oboje. Okay, super. Torej, za tiste, ki me ne poznate, moje ime je Petra Vujković in sem študentka prvega letnika doktorskega študijskega programa na Fakulteti za upravo. In danes vam bom predstavila razvoj modela za podporo merjenju zrelosti pametnega javnega upravljanja, torej temo moje doktorske naloge. In nalogo pripravljam pod mentorstvom Tine Jukić in mentorstvom Lana Umeka. Najprej se bomo pogledali nekaj podrobnosti o konceptu pametnega javnega upravljanja, kateri je osrednji koncept doktorske naloge, nato pa sledi pregled namena, teze, ciljev in raziskovalnih vprašanj ter metodološki okvir predlagane raziskave. Nekje že od začetka 21. stoletja se vlade in družbe po vsem svetu soočajo z dinamičnimi gospodarskimi in družbenimi pritiski ter kompleksnimi izzivi povezanimi z javnimi politikami, ki izvirajo iz raznolikosti in zapletenosti družbenih ciljev. S temi izzivi se mora soočiti in se nanje hitro odzvati tudi sistem javnega upravljanja. In tu govorimo o pametnem javnem upravljanju.
Sam koncept je v literaturi nov, čvrstih teoretičnih temeljev ni mogoče prepoznati, niti na področju drugih pametnih konceptov na področju javne uprave oziroma širše javne domene. Govorimo o pametnih mestih, pametnih regijah in pametni vladi. Interes za pametne koncepte v javni domeni se je povečal od leta 2013 dalje, kot prikazuje graf na prosojnici levo, saj od takrat beležimo rast števila člankov na tem področju. V povezavi s konceptom pametnega javnega upravljanja in pojmom javnega upravljanja, ki poleg pojma pametno tvorita koncept pametnega javnega upravljanja, pa se v literaturi srečujemo tudi s številnimi drugimi termini, povezani z obravnavano problematiko opredelitve in definiranja koncepta pametnega javnega upravljanja. Torej, vprašanja oziroma dileme o konceptu in o sami definiciji so upravičene. Gre namreč za koncept, ki je med avtorji razumljen na več načinov in za katerega poglobljene analize definicij na centralni ravni zaenkrat še ni. Ugotavljamo, da se večina definicij pametnega javnega upravljanja nanaša na pametna mesta, torej na lokalno raven. Zelo malo pa jih je opredeljenih za raven javne uprave oziroma centralno raven. Za nas bo tako ključno izvedeti, kako je koncept pametnega javnega upravljanja interpretiran v literaturi s strani avtorjev. Namen doktorske naloge je razviti model za podporo merjenju zrelosti pametnega javnega upravljanja, ki ga bomo testirali v slovenskem javno-političnem kontekstu. In v zvezi s tem doktorska naloga zasleduje 3 cilje. Prvi cilj je v doktorski nalogi terminološko razjasniti koncept pametnega javnega upravljanja in ga po potrebi razmejiti od sorodnih, a bolj uveljavljenih pojmov, kot so denimo dobro javno upravljanje, sodelovalno upravljanje, sodelovalne inovacije in z njim povezanega pojma sokreiranja, e-demokracija in e-participacija. Cilj 2 je raziskati izvor in razvoj pojma pametnosti ter izvesti poglobljeno vsebinsko analizo člankov s področja pametnosti v javni domeni. Cilj 3 pa je razviti in testirati model za merjenje zrelosti pametnega javnega upravljanja v slovenskem javno-političnem kontekstu. Torej, v raziskavi izhajamo iz teze, da je mogoče razviti model, ki bo podpiral kvantitativno merjenje zrelosti pametnega javnega upravljanja na ravni posameznih javnih politik, na tej osnovi pa tudi na ravni države, torej na ravni javnih politik v posamezni državi. Številni tehnološki preboji v javni upravi in javno-političnem prostoru so imeli za rezultat tudi številne modele zrelosti, kateri so bili namenjeni podpori spremljanja in primerjanja stanja določenega področja pri implementaciji tehnologij. Ugotavljamo, da so dosedanje raziskave pametnega javnega upravljanja usmerjene v tehnološke elemente, pri čemer poudarjajo vlogo informacijsko-komunikacijske tehnologije oziroma vlogo pametnih tehnologij na splošno. V doktorski nalogi se želimo bolj celostno opredeliti elemente pametnega javnega upravljanja, zajeti tako tehnološke kot sodelovalne elemente in zato smo si zastavili prvo raziskovalno vprašanje, kjer nas bo zanimalo, kateri so tisti elementi, s katerimi lahko celovito opredelimo in izmerimo zrelost pametnega javnega upravljanja. 2 raziskavi sta taki, ki so se ukvarjali z merjenjem pametnega javnega upravljanja, pri čemer je bil v obeh primerih cilj vzpostaviti konceptualni okvir kot osnovo za merjenje zrelosti, neposredno uporaben aplikativen model pa ni bil razvit. V obeh primerih so avtorji preučili obstoječo literaturo in opredelili možne parametre. Ugotavljamo, da kljub temu, da je zgornji konceptualni okvir na prosojnici zasnovan za lokalno raven, spodnji pa za centralno, so vsi parametri podobni. Pri raziskovalnem vprašanju 1 nas je zanimalo, kateri so tisti elementi, s katerimi lahko celovito opredelimo in izmerimo zrelost pametnega javnega upravljanja. Drugo raziskovalno vprašanje je povezano s prvim. Ugotavljali bomo, v kolikšni meri so ti elementi zastopani v obstoječih pristopih, ki so usmerjeni k opredelitvi in merjenju pametnega javnega upravljanja. V eni izmed raziskav so avtorji opozorili tudi na različno interpretacijo koncepta med akademiki in praktiki. To nas je napeljalo k tretjem raziskovalnemu vprašanju, ki nas bo zanimalo, kakšno je razumevanje koncepta pametnega javnega upravljanja med nosilci javnih politik v slovenskem prostoru. Z vprašanjem želimo torej ugotoviti, ali je interpretacija koncepta v praksi podobna interpretaciji koncepta v literaturi.
Zadnje, torej četrto raziskovalno vprašanje pa se nanaša bolj na aplikativni del doktorske naloge. Ugotoviti želimo, ali je mogoče razviti odločitveni model za podporo merjenju zrelosti pametnega javnega upravljanja, ki bo dovolj občutljiv, da bo razločil med različnimi stopnjami zrelosti. Odločanje je del reševanja problemov. Odločitveni problem pa se pojavi takrat, ko odločevalci stremijo k uresničevanju zastavljenih ciljev, pri čemer imajo na voljo več alternativ. Ker pa je pametno javno upravljanje večplasten koncept, to pomeni, da je merjen z večjim številom parametrov, se večparametrski odločitveni model ponuja kot primerna možnost za naslovitev izziva merjenja pametnega javnega upravljanja. Z vidika občutljivosti pa nas bo zanimalo, ali bodo razlike med končnimi vrednostmi vrednotenja posameznih javnih politik dovolj visoke, da bomo lahko trdili, da je model dovolj občutljiv. Pri javnih politikah bomo izhajali iz seznama proračunskih klasifikacij, ki jih lahko vidite na levi strani prosojnice, v analizo pa bomo vključili le tiste javne politike, ki bodo za nas primer relevantne. Poglejmo si še metodološki okvir predlagane raziskave. Torej, metodološki okvir temelji na metodi pristopa načrtovanja in razvoja, v angleščini Design Science Research. Pristop je primeren, ker omogoča, da se na podlagi domenskega problema konstruira inovativen artefakt. Lahko gre za konstrukt, model, metodo ali primerek, ki vodi k ustvarjanju znanja, torej ničesa, kar še ne obstaja. V prvi fazi bomo opredelili ključna pojma, ki tvorita koncept pametnega javnega upravljanja, torej javno upravljanje in pametno, nato pa opredelili tudi sam koncept pametnega javnega upravljanja in izvedli bibliometrično analizo razvoja področja pametnega javnega upravljanja. Ključni cilj prve faze bo iz literature izluščiti začetni seznam parametrov pametnega javnega upravljanja, ki ga bomo potem uporabili pri izdelavi modela. V drugi fazi bomo izbranim parametrom iz literature, torej tistim, ki jih bomo izluščili v prvi fazi, definirali tudi merske lestvice. Parametre modela bomo po potrebi prilagodili posebnostim slovenskega javno-političnega prostora. To bomo naredili z metodo fokusne skupine ali pa strukturiranimi intervjuji, kjer bomo nadalje preverili tudi ustreznost posameznih parametrov. Naslednja, torej tretja faza, predstavlja razvoj modela, ki bo služil za oceno stanja, torej stopnje zrelosti pametnega javnega upravljanja. V četrti fazi pa bomo z razvitim modelom izmerili stanje zrelosti pametnega javnega upravljanja v Sloveniji. Temelj raziskave bodo tu strukturirani intervjuji. Našo ciljno skupino, torej respondente, predstavljajo nosilci javnih politik v slovenskem javno-političnem kontekstu. Vrednotenje modela v zadnji fazi bo namenjeno potrditvi njegove ustreznosti. Cilj te faze bo testirati model in ugotoviti, ali so možne kakšne izboljšave. Z vrednotenjem bomo v četrti fazi prav tako preverili ustreznost modela v luči njegove občutljivosti. Hvala. Okay, thank you. That was just on time. I was just raising the hand and you finished. So, Petra je končala v pravem času, tako da vsi skupaj bi vas najprej prosila, preden zaključimo, da če se le da tisti, ki imate možnost, priklopite kamero za eno skupinsko sliko udeležbe na tem delu Dnevov slovenske uprave, tako da se vidimo in da potem imamo nek spomin na ta dogodek danes. Please, if it's possible, if you can turn on your cameras so that we will make a picture of all of us, those who not speak Slovenian and who are able to open the camera. So some of us are, some of us not. However, I think that this is all of us. Okay, maybe just a minute to find the camera. Okay. Okay, se pravi, hvala lepa za vse, ki boste prižgali kamere, da bo lahko naredili lepo spominsko sliko. Verjetno bo to naredila naša PR služba, ne, verjetno ni treba meni skrbeti za to, upam. Kakorkoli, mislim, da smo slišali nekaj zelo zanimivih iztočnic za raziskave med doktorskimi študenti pri nas na fakulteti in pa raziskavo, ki je predstavila profesorica iz Makedonije. Moram reči, da so vse teme zelo zanimive in kar mene najbolj veseli je to, da resnično pokrivajo vsa možno različna področja povezana z javno upravo, kar kaže na to interdisciplinarnost našega študija in same, tako bi rekla, upravne znanosti, a ne, kot jo vedno bolj probamo promovirati. Da zaključim še v angleščini.
I think that all this was very interesting topics that cover all different areas and aspects of public administration. And I'm really looking forward for results of those research presented today. And I think that all of you will create future of research in administrative science. So thank you very much. Najlepša hvala vsem in lepo se imejte. Thank you very much. Bye to all of you. Thank you.